Msuthu indlondleni ophapha ekhaya Msuthu ngobesolo. bayede Hawu siyabingelela. Siyakulanda ke namhlanje. Abantu sifuna ukuphendula ama-comment la. Abantu lokubethi hawu kwathuleka nje na kunya kuphela. Ispecial asibuyi kanti. Hawu ngempela siyabuza ke nathi asibuyi ngempela kanti ispecial. Cha siqale sibingelele egameni lomuthi Nkosi yami ezansi eMpumalanga neNtshonalanga neNingizimu neNyakatho. Hawu madoda. uDr Msuthu inyangabe sizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodla ubisi mina ngibhodla manje njengengcuba. Bathi ugodo olusinda betshathi balo anakhona. Cha bafowethu siyabonga nje kakhulu ukuthi usazise umsakazo wami ukuthi nabo abantu bayacomplaina nami lawo ma-complain ngiyawathola khona ukuthi awu uDr Msuthu hayi yena especially angasenzi kanti wayezwisana especially ngoba especially engike ngasenza kayi-1 kunakhona ngoba ngithunyelwe yizwi ukuthi cha abantu angibalaphe ngama-price aphansi ngosuku langomhla ka-4 kuDisemba. Ngiyabazokhumbula kabaningi last year la kwenziwe khona leso special namanje ngithi-ke abantu ngibaphathele iy'ndaba ezinhle ezimnandi ukuthi ngomhla ka-4 and 5 siyoba u2 days ke lesi sakulo nyaka 4 and 5 and angidingi abantu abaningi ngidinga abantu nje abawu-25 ngoba angifuni ukugcina sengelapha abantu abaningi kakhulu ngingasabi nesikhathi sokuthi kusiza abantu ke bayazi ukuthi mina ngiyindoda enesineke futhi ngiyindoda ebeka abantu phambili ukuthi basizakale kunokuthi kusizakale mina. So ngithi-ke umsakazi wami ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike la ekhaya namhlanje. Siyaxolisa nje nathi ukugcina sesenza lo mbukiso noma senze le video emotweni engathi ikhaya sinalo. Cha ikhaya likhona bafowethu, amakhaya sinawo. Asihlanganeni ke esigodlweni kaDr Msuthu esisenanda eNewtown A emaplazini istophi ikaNhlangothi la esitholakala khona la engisebenzela khona. Abaningi ke bahlala banembuzo eminingi ukuthi uDr Msuthu yini azobe iphethe kulesa special. Lesi special enginaso special engisibiza ngesambulo senhlanhla kodwa ngithi kulonyaka siphethe isikhiye sokuvula izinto kubantu la ngizobe ngenza khona amabhavu bava abantu ngibanikeza inhlanga ekhathi emzimbeni wabo ukuze bakwazi ukuthi baphumelele njengoba kuDisemba abantu bayemakhaya babekelwe izinto ezithile ngoba emakhaya siphuma kuona kunabantu abangasifisela impumelelo. So ngithi kulo mzuzwana nje angizukuba mude mncane kakhulu engikubekayo ukuthi abantu abalunge ngomhla ka-4 and 5 babhalise kuse-early ngoba baba u-25 abantu angisabathatha abanye ngithatha nje u-25 kuphela wabantu kusukela nje ngomhla ka-4 ngo-8 yobe kuqala umsebenzi until late siqhubeke futhi nangomhla ka-5 until late bese kuyaphela kanjalo. Awu madoda, hayi siyathokoza ukuzwa indaba ezimnandi kangaka. Manje abaphathi lutho abantu into okumele bayiphathe kulawo bantu labo. La kulo msebenzi esizoba sibenzela wona abantu ngidinga ukuthi ngiphathele amakhandlela eliyelo nelimhlophe. Abantu bazokhumbula ukuthi uDr Msuthu okangifonele nje uyazi ukuthi ama-prize abantu abazogezwa nenhlanga uyokujwayela ukuqala ko-5.5 but kulo kwi-special ngifuna 1.7 ikhanda lomuntu owesilisa owesifazane 1.7 ngizobalinganisa ngoba sebathi ngithi bayalingana kanti last year bekade owesifazane engakhokhi imali elingana neowesilisa ngoba manje ake ngoba abantu besifazane Nkosi yami nabo sebakwazi ukulingana nabesilisa. Ngizobalinganisa nje ngithi 1.7 umuntu okufanele ukuthi awuphathe ukuze akwazi ukufika abhafu. Mawufuna izinto zikaDr Msuthu enkulu ezihlukile kuna ongizingahambelani nalesi special nazo ngizothi abantu ukubehlisela mhlawumbe ngo-40% masiphathelana nezinto ezithinta abantu bebhizinisi kanjalo kodwa ngithi njengamanje izani libona amandla alento engizoba ngiyenzela abantu lesi sikhiya ngivulela abantu ukuthi abayibone impumelelo phezu kwezinto zonke abadinga ukuthi
zilunge ngoba khona umuntu othi ngisebenzile iminyaka kodwa manje angiboni ukuthi ngenzani mina ngokusebenza kwami ethi omunye mina manje ngaye ekhaya ngibuya izinto inhlanhla yami ithwebulekile izinto zami zingasalungi ngithi mina ngomhla ka4 and 5 ila kufanele ukuthi sikline khona izinto ezifana nemadlozi ebantu ekhathi emzimbeni wabo sikline izithunywa ezihamba nabo abantu abadala bahamba nabo ichitho siyaziklina ngalela langa siklina yonke into emimoya ngoba amadoda ngesinye isikhathi akalale nabantu besifazane kanti umuntu wesifazane wakhipha isisu ubona izinto zakhe azihambi kahle kanti inkinga kunengane yakho kanjalo futhi nabesifazane uthola ukuthi omunye uphumela isisu kodwa engazi ukuthi uchithekelwa isisu ubona nje kushintshana ama-date kanti sekukhona la konakala khona uNkulunkulu anibusise egameni lomuthi ngiyanithanda nonke eNingizimu Afrika phinde futhi sibonane ngawo umhla ka4 and 5 stay blessed. Hayi madoda sibonga kakhulu awathinta indaba ezibalekile ezisemqoka ngihlaze nabanye laba besilisa abanalezo zonke ngoba phela umuntu wesifazane osuphumile wesisi usulele nowesilisa kwenziwa kanjani ngaloyo naye iyofika sizakale lonke ingaleyo Kule nduku yami abantu bayazi khona le nduku yami engithi mangiyifaka emanzini bese kuyabila yona isibilele yona lapho-ke ngiyazi ukuthi umuntu noma kuthiwa kukhona liphi ifu elimembethe kodwa lelo ifu lelo-ke siyofike silishanele bese simnika inhlanga umuntu emzimbeni ngalo 1.7 but umuntu ofuna izinto zebhizinisi nani okunye kuseceleni nakho kuzothi ukukwehlisa kodwa abantu bayofona kuzo zona lezo iy'namba lezo egijima la kwi-screen phansi yizona iy'namba lezo ozobhukha kuzona and then ukwazi ukuthi ufike ekhaya ngaleliya langa ma uhamba ngemoto straight kulula kakhulu ngena kwi-map google utype nje ukuthi Dr Msuthu uzobe se ilocation ikuthatha ikubeke ekhaya ma uhamba ngetekisi ufika lapha isemakethe noma ise-workshop eNanda Rank gibela imoto eziye eNewtown A emaplazini uthi uzokwehla esitobhini kaNhlangothi noma kanjani uzomthola. Siyabonga. Siyathokoza kakhulu dokotela sibonga kakhulu nakwabanye abahlali nomunye ufuna indlela inamba nazo la escreen nokunye asidibane khona nge4 siyabonga. Danko.